Diego pia ni ateti ni nethukumaga. Kwa miaka 3 ijayo, mwaka huu, mwaka ujao na ile inafuata, kila mwaka nikianza leo nitakutumia milioni 3 ulipie hawa vijana. Ulipie, nikushikilie basari ya hawa vijana. Kila mwaka nitakutumia milioni 3 hawa vijana wasome. Sawa? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, Bishop, nimeona kazi ambayo unaofanya kupitia kuinua watu ambao wanatafuta njia ya kufanya biashara. Ile nyota ambayo nilianzisha imefikia vijana wa Kenya 120,000, na niko na awamu ya pili na niko na awamu ya 3. Na kwa sababu hata na wewe naona unafanya nyota yako hapa kanisani, naona unafanya nyota yako hapa kanisani, basi mimi nitakuongeza milioni 5 ya kuendesha hii nyota yako ya kanisani. Ndio? Hii ya kanisani iendelee, si ndio? Na mimi nimesikia hii kanisa ni kanisa ya watu wote. Ati kanisa ya watu wote. Ati kanisa ya watu wote. Kutoka jamii zote. Asanteni sana. Hiyo ni yangu ya pili, si ndio? Ya mwisho, pia askofu ameniambia ya kwamba mko na mtaratara ya kununua hii sehemu yenu ya kujenga kanisa. Ndio? Ndio? Sasa ama mko na hiyo mtaratara? Inaendelea? So basi Bishop, utanitafutia account yako ya kanisa. Alafu nitafanya ile kitu. Diego pia ni ateti ni nethukumaga. Nie hakwa mwene itetete arata akwa ni undu wa ciana icio cigoka rucio ni ndagukwira 500,000, ndagukwira 500,000. Ciana icio cioka nie njukire ikumbiri ya Ngai, na inyua njua Joyce mundore muone mwaka uria nguthie tondu ndahanda tiri-ini muno, ndamenya Bishop okaha aiga kiugo kimwe ngoro yakwe kahona. Na warata akwa ni makunjira, let me come there Bishop, nyambe ngunengere ici cia ciana citu cia rucio na mumbia so. My Bishop, ici ni citu cia rucio. God bless you very much. Ciana ithome. Ndahanda tiri-ini munoru. Hena arata akwa ingienda mahanda tiri-ini munogu. Asante sana. O ni Maria munengere ni aneana 200,000. Ucio ni mheshimiwa Kagombe na ni icio cia kuhanda hatiria cia muthe ni ahanda na 100,000. Na kio ucio ni John Njogo na Kawajiko ni ahanda na 100,000. Na kio etagwo Joakim Jama MCA na ke ni ahanda 10,000. Asante sana. Hena bebege iranyuma thutha iranjira ati ni reihuria kuria Murera ni wa guku. Onake ni ahanda tiri-ini munoru 10K. Asante sana. Na keo ni murata wakwa wetagwo Susan kuma kuria Thika. Onake ni ahanda 5,000. Na we mubi
ugire 100 riria rimwe nigetha uke tunengere dadi witu nigetha nake athia kaige biacara ndina muthuri murata wakwa guturehete muthenya wa muthi etagwo Joe Mfalme onake niongerera ni arahanda na thimu 50,000 nake haha hena boy ituragia tuine kana tutikaine etagwo Karoia Junior oragia tuine kana tutigeke atia onake ni ahanda tiri-ini munoru na 10,000. Asante sana. Wapera ni twamwirire Kiengei ndari kanitha na ndiri kanitha na ndigatuika kanitha na ndiri kahindi ari igatuika kanitha na ni ndamwirire nginya kiambiririo na guikarirwo thi gugibanganwo okite politician ririo ni arata comedian ni maingira ite-ini na matuika makiria ama MP ya Jarango nao wa KJ eka mathafu watuika kiria famous guku ni heagwo kura wewe ukehithite na kanitha to ni kwari no to uragio ni kionyitete tuhuthire kindu kiu aikorwo yari na gataitu ga pastoring karia thire ona ndari karia hakire wa ng'ombe milioni mwambe ekirwo aitiririo maguta to toimburiirwo ni kururia agacoka na nduta kururia arata kiothe ni matuika MP mena power gumukira na ni uraririkana recording cia ndama igituika ndungiorota kururia kuwa mucinga na muraririkana recording iyo no mumihure uria wina yo no unjikirie ndimihure to ndina cio no isikire na guku thimu-ini ni endaga gukorwo ati onake ena power yo. He had money, he had fame. There was something that was missing. Power. Nukonyotera power. Kogo mutika nitwonire tene uturi uyu wothe nitwonete maundu ma mothe ni ndamwirite njarite ihinda inene muno ngarihirwo andu magatwist ndeto igatuika ndimurihe na ni story ndari aga clip ndari akaundu kamwe gagatwistwo gagatengerio mitandao-ini wanjiru ni arihirwo ni Ruto nigetha thiga focus na ndeto ici ngumuhe ndeto cia Kiengei ona riria acokaniriirie Jenzi ati ni iroka kwa no igwe nyina akaruma ni nyina oria nyina wa Boniface ni umira auga Boniface ndari athoma JCM Boniface ndari imira thieta ona makire muno kuwete Kiengei na tuika involved ginya pastor wa ICK akiraga guthika Boniface ni kuigwa ndenda gutukana na Kiengei to Kiengei mitu yake ni wikaine Kiengei ndari ahonoka Kiengei ndari akatoba ihoya riria at least sinners prayer tene ahonoka Kiengei ndacenjirie umaraya wathire na mbere na mahingura JCM ni ndimwiraga ni ndari na andu atatu aria manjiraga ni umaraya turathire BNB to imakanitha na ngioka hange mwira kanitha wa Kiengei ukiambiriria nigo ndari mugeni na content na ni muraririkana makomaga BNB gutire muthuri wa mundu ka mutumia wa mundu ku ona kwa mura na kwa mbere ndari haha ngicamarais kia murano kiu kia ungui mutumia imite Nigeria wa mareheire maguta macio mahakirwo andu ugituika mutumia ucio ni murata wa ngina gigitwist oguo maundu mothe mekagwo JCM ni ndamuria from beginning kikiari ni chachiru ni job agency na kiria na comedy cia tukanirio ikihingurirwo kinyamu gitwo JCM jangiri cia maraya tiro giminite ni jangiri cia maraya eci cicemanagia kuu athuri cio wonaga nene mokire na biacara angi makiharira kuu twageria kumwira mundu gutirwo tangika for power makenje guthiwika magongona iria-ini ria Mombasa munakumbuka vizuri tukirore to ici ni uria ni muthuri uria wetagwo uria etagwo atia muthuri ucio etagwo atia tira Waimburire magongona mekagirwo iria-ini ria Mombasa mathia gwikirwo iria-ini andu matuika brotherhood na mamwira mataguthikana mekira nguo cia buraki mwanake ucio etagwo atia uria wanjiriri gacoka kumwita muthee ti uria ti Mathio ni Mathio Mathai anga Mathai anga etagwo Mathai Mwathi anga Mathai anga Mwathi eni Jeff Mwathi Jeff Mathai ti andu madarika Mathio Jeff Mathai ri akigeria kumbura ni amenyete mundu ena magongona mandu mareka he needed power so he could do anything kuri disappearance ciorire kuri andu makuire matari arwaru na andu othe me hakuhi nake makuithagia andu mukuire ucio ona last month o January no kuri andu marakuira marathi kuna tutinanirira tha ndirakira to drive andu othe makuruhanite nake kwa gukuwa kiriu andu makeitaga mabishofu kanitha wake kuma wa Murano ukuite mkireigana na ni pastor igana ria murete makuite na keyboard people na cake and this hingura kodu he needed power whatever it takes no wageria kwira andu mena matora matiraigua mwena maitho na mutirona mutumia ta ndona gicina gitambaa yake ne disconnect na kanitha ucio